chen le u nau te in lo dam tlan ka bei sei chi bei vek ule ke pa pathian zara ka domania vo in chu computer lam thil kha han en non le donila chan chu he putar pakhat hi computer lam pang hi a thiam vak lo wa ka hriat ngai pon ni lo wa thil ka va leina sound system vel mo sound equipments vel buy and sell ka ti kha chumi ka lein ka va leina mi ni an soik dangkal manga khan a leina dor te khan charge tam khan tum lutuk angin ka hmuwa pui du chung ka pui thei che nia kan ti hei lo in hong khopa computer thar ron leya a computer hlui z aron keng tel boka i hen en chinang onia hei hi a computer chu nia a hlui khop mai hei tun ma mi ang khani chona computer thar ron lei poi hei box a hen ron da uluk ve khop mai chon hei computer hlui chu ni graphic card te chu he a chom ve nge amar chu HDMI port om lova VGA te DVI output chaw omani hi tun hi computer on lei tharin en chinila hei bur chunga hen da thakhop maya hei ti hian ania ala set up mi alawa chuan heta computer hlui mi hi backup ka du tia hakaron soi fia le lokanga hei hi computer hluin neya computer hluin lo nei ani chuan a chunga mi kha halakin du chuan tun po hi Best Buy and the North America chun Best Buy chu kan threde nu langa tro Best Buy avakal china ami a hard drive hlui to puemi hi hemia computer thara hian transfer tuma a transfer tum chu engzang en charge chi chuan za deuh tho an la ni za velin kan lo transfer sak vekang chen ti nang ni po har san nai nei ni chuan hei hi a hming hi hei anula hard disk pani aleng ta ni nakina karon da chin en thri thia manga chuan heta hian USB C type pa computer connect tur ani nakina connect dan po karon danga in hard drive hlui mi kha computer danga khadin transfer du ani chuan heta hei hin mang do ni hei hi Amazon a chuan somnga man te oma hei phei chu som thum panga man lekania somruk mante somsari mante po omani chuan he thila hian hard drive hlui chu SSD ni pona thaya solid state mo tu hei hard drive hlui heng computer ina an hmang hard drive lian pui chi po kha a thei vek ani ti ha kan soi tel lok du het hei hi a hming chu SSD dock DOCK mo ani lo pon hard drive dock tinan kawa online son choin mudoni tikhan infal poi mo zong kha heta hanin transfer lut theine thara hian committee dan vel kha karon entir chin don chewani hei chu kan da kiang photanga hei chu tangkai to lawana kina kada le sakna turani chun hei jok hi han enila hei hlui to report khop mai ha khe chi chu la man thaya man du chuan amaro chu khe chi chu mang to lo tura khain ngaya ole hei kan hong chin do ni hei hong hetia hon hi lo ommi lawa computer hetia hon bor turani chuan screw ka honga hard drive kan lak chu don computer re choi ta hen hei hami te omna lam hi hon zel turun te lam hi chu hong tum mala tlemina har se de u hlekamo chu heta rani pot phei mei do ni I potanga ein hongang ti khan hei beb maya hei hi ni mei ta hetang karon mu chiang cheunga he chunga mi chunga pani hard drive chu ni he hard drive chu hi ni hei le hei hard drive ani hei po hi screw ne na phel mei turani screwdriver ne in hei ka phel do na hlui hi chu mang du to lowa mang du chi ni se chun window kha install non le mei thaya hei kan honga hei hi athen phei chu hei the ti angai to lo ol samte na phel thei to ma se hei chu tun ma mi ang chi kha ni hei tlemina phel po har deuh hlek ani hi hei hi tun ma hard drive ho ni hei 1 TB ani mo 1 terabyte sangkhat GB ani hei Western Digital ti hian hmang na sakopa chuan hei hi man lai hard drive mo hei len em hi hei tun hnai SSD ka thawi chu tiang hi ni mei ta hei hi nia tun hnai mi chu kan phelanga tun hnai chu he tiang hi kan hmang to so ai ang reng ta ni avi lu na point anga hei pawh hei a hard drive a file transfer na hei pawh a pek na ni ta hei ta pon om ven ang chi ta ni ain len hlei je nu lamo hei le hei
ding lama pani ve om ta ni chuan hei hi tun ma hard drive mà sẽ hei chu SSD an ti to thung ta laptop chunga ten bua ta a tun la chon hei hi an soi dan chon ke chung kala te che lawa heng tun ma a hlui ho a hian hei hi a let so min chakani window te po a open zung ta smooth bi kan ti ta a ha karon mu zok chewani e okay han ka phel to ni computer thar kha setup dan kha karon da to thina tun hi a thar bok setup dan karon da le thawanga entin nge hard drive attention hard drive 10 dan karon da ta entin nge tihlen dan alien thei mi lo CDrive tihlen ko tuma thei lo ti te kha oma kha zo na nei kha khongai takin milo share sak vele do nia hard drive kha CDrive tihlen dan tihlen thei lo chan chu nge ti kha kan find out do na ni o kan zong chuak do na ni en tang o han zir tlang leng o nia khati zong kha kan ti tur chu dia hei kan da nok nuya hei chu in hriat thiam thei na tan a karon da mai hria ni hi ti hian mo om sa SSD tun lai ta le man lai ta ein len hlei zia mo tun na hian hetiang hi tharan siam chuak le to wa hati dang che lian tlom po tlom hetiang hoi chu solid state drive regular ni ta amo ma se arang to ni achak to khop mai tunan siam thar ho chu mo heng hian amuang ve lo hami chunga ve thung chun M2 an mangta M2 choi aya te le a M2 SSD chu hei ai na chak le a hami tiat vel te ni in chi khat le chan ve tiat vel te hi nia hard drive thar ho mo ma se chu tiang chu tawa ole hi hard drive dock ka ti khamo hard drive kha hetami kha hei tu na hen enta ula so avilu na so omta a hei hin enanga ama angche so na tia vilu mai tur ni tikhan pakhat mo pakhat ka vit lut to a hei ka da lut to ni chuan hei po hi hei chutiang che so ni enanga pani alenga ni hard drive pani imang thei ni chu hei hi a thang e thalo ka hrelowa la thang chu ti to pa nei tu pa khan tian ka wa luta nakina hian hemi USB C kheranga ya hei USB C mo USB C han tila USB 3.0 USB hi hei apol ho hi chang point 3.0 ni ma se tun lai hemi laptop thara hian apolin da lo 3.0 ni ma se dominant da to a chuan power connect ngai ta a ei power ne na connect ngai nakina karon connect vel chin do ni o khati zong kha hei heta kalak chua thei chu nia heta hard drive kha kala chua ka heta ka thuna heta fal poimo na izong kha ta hen ka da vek do ni amar chu ada du lo pun hatiang hard drive dock hi ne ni chuan hard drive dock hi ane ni chuan ti hian external aman hal the ni external hard drive amo he ka da anga he USB hian ta hen ka connect anga heta mi zong kha heta amu thei do ni o ti khani se kan connect velange hei chu ka hmang to don lowa ai computer tharin lei hian ngatinge tu ni he ku thiron bal view maya computer tharin lei chuan tihlen an hril thin don chewa North America bi ga om tan phei chon thil hloni engma theilo kan ti khamo a hlon an ti line thil pakhat khata poisa khamin charge le zela ma ro choi ke mani mani a invale ni chon tuna ta hana mote Burma mo India mo chuan a hlonin setup hin ti sak mai thei chewa hei laptop hi ti hian mai ta a chunga hen window 10 install sa oma setup man hi za deuh thoten la ni chumi khami kan thun sakang chenga VLC player bla bla an tinga chon kan thun chon hei tu na te khin na na a space ka nei chi alawa en tialian nge en tia tha nge ti po ka he chuang lo he ron lewa aron lei top khani a 3.2 giga high lo ni ta sela te khin na na chak lam hi ma se 4.2 thengin ran thei ti hi omani chu ein built in sa sa chu an ro hril ve nge yang cheu ke manin kan set up sak cheu chen inang ma te set up chuan a thalawanga ke manin kan set up che chuan 3.2 ani ama ro chu boost 4.2 turbo in 4.2 theng tlan thei turin kan ti sak theng chenga achak big don tinge yang chu an product jordan ani I hriat lo chon oi ti ga ma se nang ma te I set up nenin engma adang lam chuang lo ani anti ang thole iti dan tholen ti don tu na ka ti ang vekhen an tia poisa za ve lo se fanga chu pathian ta ni du choni pe thayanga ne la pon re thei tan puina ni mang thei do ni khami set up dan chu tu ni karon ti le thawanga chungkil hi an chinta ula
hay ta hian a setup dan kha tuna ka tiang che hi ka da to sa ani window computer Siam Dan ti khan mo ma se tu ni ka ron ti thale don tho ani chu ole ama sabera chu na ngei tiang ti chu computer thar i lei re in setup iti don mo eng po di don ta la pawh hi a full in om sa po ni sela om sa lo po ni sela apoi mo ber chu pawh ri connect ma saberang computer hi Siam don re chuan a software mo hard drive soilo tuna hardware chu a chiani chuan pawh hi connect mi alo tur thung ania amar chu software lampang ti tur kan ni awangin software a chuna hardware kan khoi don lo awangin pawh connect ngei tur ani ole pawh kan connect nge khale pawh chu ka connect zo ta ni tian pawh ka connect to a kan startup to na ka soi to angin computer setup dan Siam Dan mo athar le ti dang khachu ka da to ka ti kha ma se tu ni kan tinon le do na ni ti hian computer thar le chon he power button ani a thei power ko connect to ka ti kha mo power ko connect to a he ti hian power button hi ka met mai do na ni power button ka ron metanga he hi ron lang nga lang te ding hak de renga ka soi to thin ji angin computer hi achak le chak lo zer khan hetiang a setup chung te hi a rein amuang thei ani hei ngak de urang hei real time in karon ti ran lawa real time karon ti lo chan chu ngatinge ti chuan arang lu tuwa khani lo ngai ka lo wang ani ole hei United States le French omta English a hen tro hei English i manga hei enter met mai don ani enter met anga ni lo pon mouse nen pon I click mai don ani hei English ti himo mouse ai du pon ole ta yes ti omta yes ka metanga yes I me du lo pon enter met mayang voice mode hi I off do chuan tiani off the ani voice mode kha I off to ta chuan tu na hian I lu tan to don ta ani voice ka du lo vai o ta hian ke ni chu Canada kan ni awangin Canada ka thlang do ni Canada omin ni lo United States amo in omna hmuna zir khai amun khain thlang thai ni he ke ni chu Canada kan ni awangin Canada hi yes ka hmang don ka click le ta single click vek ani o tu na hian layout ti hi keyboard layout hi chu anu apo ti theya atlang puin United States hi US ka hmang tlang pui ani ole heta po hian hei want to add a second keyboard layout atita second keyboard ta hian Burmese po ani thei eng po ani thei amara chu hi chu atlang puin anua ti le thei wangin ka skip lang pui skip ka met leang ole ti hian wifi connect to mate ai hi option pani oma wifi I connect ngal theya dule I connect ngal lo thei bok ani ole wifi connect dan kha karon da to ka kheda vain tuntum chu wifi han connect lo chinang oni limited to win min setup sakanga maro chu apoi mi alawani heta hian I connect ngal do chuan I connect ngal thei ani apoi mi alaw ani ma se timela password sei de ulek I manangai thunga ma se I connect lo chon password toite 4 digit value mang thei ani ole hetan I don't have internet kan timayange heta ya nuai kil vailam pang hi en ula I don't have internet ti matang internet connect ngal do chon thai ka ti khamo chuan heta hian enge zong chati te chuan hei ira connect turin chance ala pe je dinglam pang kil hi entala dinglam pang anwai kila hian connect now I connect le du mati I connect lo wani chuan ati hai continue with limited setup ati limited doing ka setup sak don se ni ati ni amar so poi mi alo heta hian vailam pang anwai mi hi ka klik lang pui connect lo chuan I connect du chuan I connect thai ka ti kha okay chuan hei hieron pedeng chenga heng veli chu ka chiar vak ngai lo ni update June 2018 hamia software vel mo Microsoft Word license termina update hun khani ta chuan chu accept I met mai don ani accept I met anga chumi zo chuan hei PC mi nga khan ngai pek don tinga te khinna na he PC nei tu putar hi aming hi ray ani RAY ray kadang mo chuan next hi ka met leng anwai mi hi next ka met lenga chuan hei password ta chi hian ani ka soi ta hian password ta hian internet connect ani chuan tlema sei de ulek alphabet lower case upper case ta ro ti vel me mo kha angai thina chumi ani wang chuan I kadu lo thina ole ama ming kan da sakange r lian ka da anga RAY ray mo chuan sang ni le som ni pakhat kan ti beng som ni le som ni pakhat chu ton I password type kha adik nge dik lo en tu chuan hei ta hian en thei ni ta hian hei asir kil hi en tai lamo ta hin password ka type to heta ading lampang hi nangma ding lampang kil ha en ta la hei
midlem te hi medani chuan password soron lang ani hei password hi lang thei longa tinge ti chuan ava focus thei lo phone ne na tu ni in la ka ni wangin hei email le chuan voi khat email le chuan ti khan password so a disable le a email le chuan password so aron lang do dani engei da kha ole kan disable lenga chuan in next le mayang in next lenga password chu chulut to ani chun ta hian confirm ro le ati do ni I password kha ding nge dik lo na chin mi che ida lo ni chun ta hian adik lo ti zelang che ne chin mi che kha kan da le nga ole kada le ta chuan ida zo to nu chun ta next email le mai do na ni in next lenga tan security question hi kai chuan eng po ka seleka isi reng turte lo omani chun dekhin na he a question ho yen en chin ta la I hriat vek the ni chuan I adik tak da la kai chun teng ka da vek me ni atlang puin ka du hi ka seleka ka hriat reng tur kha ka du ka da me ni ain ang vekin answer kha ka da me ol sam khop me ain ang vekin answer hi ka da lenga ta po hian voi thumaron zo tang che voi khat chuan ta po hian ka du ka select leng voi thuma ngai do na ka du ka select lenga ta point ain ang bok ka da leng ole chuan heta po voi thum na po hian chu ti tho chuan du ka thlang leng question a hian ka khe tong in ka soi tong khan a question he dik taka chana I hriat reng tur ani chu adik tak da kha tha ve ni amar chu mi ta ka siam hi chu ti hian ka da tlang pui an ma ni ming hi ka da a ti khan nakina computer te block palta se he password hi aron ami security question hi aron zo thin ani he question si pathum om ka ti kha chun in next le mayang is da to nuwa ole he just a moment te ilong hak lenga heta hian organization te ti a hi chu idu thlang theia amar chu achung hi ka thlang tlang puya chun accept ti met le mayang heta pon isela get location best experience like a direction and weather let window and apps request your location ti vera po heta po hi yes ka tia chuan anwai hen accept ka lut le mai ani chun hei po hi turn on my device mo I device tu na computer te lo bota sela wifi on rolling and tinge isonang ti khani a hei po hi hei ka thlang pu ni chung zo yes ka meta chuan accept ka met le mai ni heta point send request optional dinos data ti a po hian idu zok thlang thaya kai chu achung hi ka thlang pu ni anhoi po thlang ma le eng ma poilo nakina set up ti thalle heta po hian idu thlang thai ma se achung hi ka thlang pu ni accept charanga hetiang thili chu nakina levek thewang khan accept char kha athame hetai chun tips ka du ngai lawa han enta ula tips ka du lo wangin hai notification tam thei tu ka no ka thlang pu ni ole no ka thlanga ta hian accept ka met le ni heta po hian id provide more personal blah blah run ting hai po hi a ka no mai nakina asset le thewang khan no ka thlanga accept ka met le ni chuan ta po hian idu chuan heta hian not now thlang thaya accept thlang thaya not now kan ting or akan accept chinange in lo hriat nan no ka thlang zia ta kan accept chinanga just a moment hey first name email address ron di lang che ma se hi ida du lo ani chon boi thla ki ti ani chuan register and protect ti ta I protect du ran lo ani chuan I be ka nga tu na ni lo wi tiang nakina hei chu ti le vek thewang khan mo chuan in next me hei chu ida du lawang mo okay ida du pona thai chuan in next le mayang eng po thlang ula yes char po ni la eng ma poi lo ni ole ti hian ron tiang chenga we are getting everything ready for you hamilai phei chuan power hi lo connect lo pal lawang hey don't turn off your pc and ti hian wai hi mo hey lo hak charanga kasoi non le anga I computer achak ta na zerin arangin amuang ve thei ani he computer ka hria solo chun i5 ania 11 generation velani karing ani chumi 11 generation a generation chun tingai mu thayang ti chuan nakina karon hong chinanga 4 in tan chun 4th generation ania 11 generation te om vekani window a hian mo i5 ro po khan chutiang bokin i7 i9 ate po a generation khana tau ve ani hai window 5 a chung ka hria lo chun generation na nu baranin ka hria haten nga char hi ti tur chu ni to mai ani ole tikhana zo ta ni
zawh ta aron hei chu ron lang chuai ngai lo ignore nga ilo ngai tha mai nga engma ti hran pa ngai lo hei chu nakina I register do huna I register do ni hei kata ni lo wangin a email pok hrelowa ka register lo mai ani chuan hei ka register lo wangin dan ka ti anga skip char do ni hei ko off te yang hei chu I register do chun I register the ni a save ta anang mata ole heti top hi ni a recycle bin cho omatle makum upato lam phei chuan heta window a hen hami chu hen alo om sa veka all sam em ta a chu hen om sa veka all sam em ta a chu kan lo thalhel ve em thi na ni khamo heta chuan fia deuh hleka lang turin a screen recorder kan hmang to nge o ole ka hria sualo chung computer hi tihan enta ila hatia window in setup zo chi hian ti hian a display hi omanga ta hian recycle bin te om don ta ni chuan haya dang chu om lowa windows 7 le xp hmang tan phe ka chun abang bo thei khop mai he ta anuai akil te windows ti wa me kher ngai thina chuchun min ti boy thina me du lo pon heta ama computer a hian ami a keyboard a hian mo keyboard a window lem hi oma ten window lem mi anuai mi te lem hi oma te me top heta tang zel hian zon vek angai ni chuchuan ti me lem tam tak chu min ti khailak thina ni chumi ni wang chuan my computer chuan tinge this kan data kang ti chuan my computer tin om to lawa window 10 anga te hi chuan this pc tin om ta ni this mo this this pc ti oma hei hi khuangai dang ti chuan start ai da photang pin to start ti I click to ni pin to start hi click anga okay pin to start ti click re hi thil du re pin to start ai da re chu window sign hi metani chuan ta hian hei ain pin ngal zel ta hian hei this pc khalom ta ni chuan window sign ka ti chota hnuai pon yang chu mo hei ta start sign hi mo ole chuan this pc chu om ta heng zong hi imamo hri lo awangin heta hian unpin iti thei unpin from start imamo lo idilin ngala hei poi imamo lowa unpin from start iti zelang hei po hi imamo hri lo ni unpin from start iti leng chuan heta po hian hei po hi imamo lowa unpin chuan netflix hei po hi imamo lo my hp ti hi unpin iti zel don ni iman lo tu re khachu unpin iti zel don idu lo khachu mo chuan heta my computer ri son du ni chuan heta mouse met chung khan ti ni son chho the ni chuan alen lam te po kha is son chho theya ta hian ama hi I right click ani chuan aron langa resize ti nga small medium om the ni ole khate ti to hnuwa chuan han enchin le ta la computer hi het hemi this pc ron lang hi I left click anga nilopon mouse hmang ani chun tin I drag out mayang ten I drag awanga heta apon alo om me ni ole this pc ti chu apon alo om ta ni hei pon me hin muto mo hei hi I double click ani chuan my computer ani I double click du ani lo chuan I du chuan window e me pon this pc tho hoi don che ni ole hei ta hei ni da anga hatia ida hi I refresh rual hian I right click anga I refresh anga ain organize ngal mayang mo kha po kha asiam dang lam the ni kan du ani chuan ole ka da chuak to ti khani ta ni ole hai this pc chu tan ka nei to ta ni chumo my computer ti kha ole he I computer le hi an soi ang ne loin ang rengem ti kha I en du ani chuan this pc metanga I double click ang mo I double click anga I double click to zawa chuan he the this pc hi I right click anga heron aron lang to hnu chen properties ti hi metang properties ti hi metani chuan I computer hi engang ne ani kha aron mu don che ni okay I computer hi window 10 ani mo window 10 ani chuan hei tan zia hi mo hei 11 generation mo hei 11 processor hin en chinta la len lam hi 11 generation ani ta i5 ani hei 11 11 a in tan chuan 11 generation hata in ziak lo ma sela 11 generation ani ti na heta hian 7 a in tan chuan i5 7 generation ani ti na hei 2.4 gigabyte ani 2.4 ani amaro chue hi karin dan chuan
kan set up sak chau chuan 2.4 ani ama se 3.6 thengin turbo in achak thei ani ti khan an hril thiang chau ka ti na tak chu he mun tak hi ni ta ni 2.4 ani atlang puin a space kha en le chin tai la ta hen a manual chunga hian mo karin da 2.4 ani chun 3.2 talin ein boost chak thei ani pawh hmang hian kha chu heta in je kher ngai lo ani chuan RAM hi 16GB ani RAM hi alen lam hi chun window a po hen window 10 a po 32 bit le 64 bit oma atlang puin 64 bit ani thin window 10 a chun heta noi en le taila window hi en le ni chun hei home window 10 home version ani mo attention to professional te oma ultimate te oma ma se home hi kan ma tan chon tok mai ani heta storage hai tatang khatra display tang bo khani kalanga heta storage a ilu tani chuan he storage chu heta I mu mai the ni tun hi somli pali le 0.3 chau ala in mangani ala in mang claim khop mai 1 terabyte ani a sang khat GB ani chu 1 TB chu o heta tang hian ian thei tho hai alen lam chu mo hetan I right click anga chon properties anoi bera ilu tani chuan I hard drive len lam kha I mu thei ni tuna hian hami a ring hi man to zat ani a free space anti hi ilanai ani heizong zo hi ilanai thei ani ilanai ani hard drive mo an show ta atuna hen hard drive kan ti te do ni ti ten kan tum don ole atlang puin tuna kan soifia du pakhat chu kan soifia du mai chu I computer ka hard drive a khan tuna asira hian 500GB polo omani mai thei tun hen te khin na hi 1 terabyte sang khatani heta 500GB kha tihlen ni tuma atilen theilo chuan atlang puin hard drive pani mang alo ni tlang pui hard drive pani man tla chon he hard drive kha 500 ta hen chu oma se ti heta hen tihlen CDrive tihlen tumma la he hard drive mi kha itilian thei mi alawani te khin na karon vidlu chinanga in hriat thiam theina tan ole ka hard drive mo tuna hard drive pakhat karon vidlu don ta ni computer PC a hian mo he PC tower a hian hard drive pani mang om thina ni CDrive kha chang jon tak te an data 50GB vele kan da pakhat kha 510 data khata khan 50GB kha 500GB nei chi nga tingai ti len thailo ti chon hard drive franani wangani hard drive franani chuan a input thailo amar chu tan 500GB zawh po kha ti len tumba la 50GB khan a thailo ni chu chumi thailo om je tan kan shong chau tu na hian ama hi a computer hian CDrive hian hard drive pakhat chok anei hriani hemi hi kathen som du chuan kathen som thai palia po kathen som thai 400GB 200GB 300GB khami kathen som zong kha chu entin nge ka tiang ti chuan kathen som zong kha chu ta hian CDrive ka bel bom le vek thai avain ka bel bom le vek thai amara chu I bel bom thai lo chin lo om ta ni chuan kha chu nga ti nge ti chun hard drive front ti na ni mai hard drive front hi kan vit lu chinanga lo en chin ro o ka vit lu chi a chuan aron pop up down ni ole hard drive run chu ron lang to ta ni hei tu ni ka hard drive run ni tu ni hard drive run kha ka vit lu ti hello taila ka PC hemi ka tower chunga hian ka computer chunga hian hei lo om sa ta ni 4TB a hian 200 zani le som pathumi a all al omani a all om kha heta CDrive find da tu mila da thai mi alo ni chu he CDrive chunga hian he CDrive hi tuna hen zani le som pathumin kan ti len bel teng ti don tala ati len bel thailo ngati nge ti jon hard drive ranani ole ti kha jo in fia te mo hard drive kha a ranani wangin a input thailo ni amaro chu kan en leng o hei kan ti te chinang o he hard drive CDrive hi kan ti te don ta ni te khin na na heta hian ilu tanga hemi window akila veilam pang noi kil hi islekani chuan I right click anga ta hian enge ron langang ti chuan this management ti omanga device manager ti omanga maro chu heta hian this management a heni lutang ilu tanga ilu to nuwa chuan hei ron huang che hei this management a ron lutani aro in lo tanga hei tuna hen hei hard drive ani
hei jok chu this one hei chu this one this two mo hei this zero in te hi a computer ta ni hei keima ta chu ni ka vi lu chop mo hei ka vi lu chop hei hard drive hi hami an wai mi hi ani ole ka vi lu chop ani a amaro chu hetan ka thendo ni tuna computer ina a chom sa CDrive hi zakwa le somnga pathum ole la omi kan ti te don chin ani ka ti te don chuan ama hi ka right click ani tihtet don wangin shing aniang mo SHRIN ke shing volume ti nga imet mei don ni volume ka ishing to ta ni imet dona ta hian hei ithen thei zat ani ithen achung hi hei achung zawh hi apol om hi ithen thei zat ani hemi zat 900 GB ithen thei ani 9200 GB ithen thei ani sang kwa chung ithen thei a ithen to nuwa chuang ani amaro chu window 10 hi keima mu ve dan chon anilo bera 100 GB tal idangai anilo pon 200 i wi lo ni chon a windows kha a window a khan mo CDrive kha ngating e ti chon atlan kwal na kha alen chuan window hi achak bi gani amar jo CDrive hi ate chu atlan kwal na zim ta hian bol han ti kwal don tai la he nok noi ta hei a convenient lo ni chu dal tu nei ta mani chu amar chu hei eng ma om lo ta sa thil pakhat ti don tai la thilti na anwa mani chu tiang chu CDrive falen chuan atlan kwal na avir kwal na liana computer achaka computer po an na lawani a live computer live mo computer nun tan khan atha ani chumi wang chu heta hian ole hai kan shing do nga shing ka di do na ta hian tu na hian hard drive kan chen dan chu 1 GB hi 1000 MB omani 1000 MB om wangin entinge ka punti rang ti chuan calculator kan met chuak nga heta calculator mo calculator po hi hemi anuai bar a hian kada du ani chuan hemi bar hen kada mai thina boi thla wang hian ta hian pin to track bar ka ti chon tan calculator on omanga pin to start ka ti erawh chuan hemi start a hian calculator khai lo om mai ani ole calculator ka metanga kha kan en do ni kan va in le hei hi kada to thin ka ti khamomi then dan chu ole kan then do ni 1 GB a chuan 1000 sangkhat MB om wangin 1024 ka mang thin kai chuan ole zali in ka then don chuan GB zali a ka then te du chuan zali ka da anga chuan into sangkhat aninan alo thin thin lo awangin sangkhat le au kan me so le sangkhat le somni pali veli ka da tlang pui ani sangkhat le somni pali ka da chuan engza nge ti chuan ole nuai pa som za sang sing nuai li chuang ka then don ni 409600 mo ole 409600 ka da to a ka then to nu hami za thi la bang ani en ta ula 560 GB vela la bang don ni ole chumi ti to nu chuan hami shing hi met mai don ni iklik anga adum hi ithen chu ni hei adum hi then to ni mo adum chung chu my computer khalu chinta la adumani chuan imu thei lawang hei hi chu keima ta external ka vi lu kha ani amo external ka vi lu kha ani a hei tan ate de box se ila mu thei lo ni chu ithen to singa tingai mu thei lo ti chuan unlocate enti hi mo mun ila pelo ni unlocate ti omje chu mun la pek lo ti na ni unlocate ipek don ishing don le ithen don le ithen don ai ti dan le i locate om huni pek don ai ti dan ang chia i right click anga new simple volume ti i metanga ta hi chut eng mai khoyangai lo next i metang heta po eng mai khoyangai lo next i met liang heta po aming hi adotin omang si zo achun DEF om tur ni om tak na chuin ma se apelo che ni i apek che wang i hi thlang mai do ni a b than chuan i CDrive kha veilama om don lawa CDrive chotlang pun veilama om se tha kan ti ban i mo si zo khan d e om ta amara chunga tinge d hi apek lo che ti chan hi kan en le don ani ole d apek lo chan chu kalo vi lo hi d mi ngalo put ve wangin d chu ape thai lo che ni kalau vi lu he kalau vi lu hian di mi ngalo puta wangin di ape thai lo che tu ni hei phoi che taila di ape thai che ni ole kha chu i ya kan da thin nge o i in ka then do ni i ming kan pe menge hard drive vi lu kalau nei wang khan i
tu na hian hay ka then to ta ni okay next image mayang chun ta na a volume ming hi direct in ta hen ni thia tanga my backup tin ida thei volume ming hi ta hen a ming hi pengal thei ni chu a ming hi new volume ti to pin kan da tang a ming kan pelo nga a nu pek dan kan en do na wangin ole next ka me ta ni chun finish image mayang finish image ta heta notification ni iron mu don ni CDrive in ai to aron ti hey allocated to a poll vekani a poll ani chun a healthy hard drive resale vek ani ole my computer khan in lu le chinang o ole hey e chui lo nei to ta ni e nei to ma se mi ming hi pe du ta ni tuna i ming pek tur khan tingai pek ang ti chun right click i metanga mouse khan i right click anga rename mi tiang mo rename mi tinga tuna a ray ani ami nei tu hi ray aming ka pe mo chuan ray i metanga i me to nu hen i du na lai hami all na lai voi khat hi left click chuan hei hi continue met mayanga chuan ray ya lo chang ta ni ray mingi bito ole ti hian lo om de unoi don ta ni tun ai computer a pc to wara chuan hard drive pani om lo ni tuna hian hei hi i then som le du to ile then som le thai ani enting ai then som le ang ti chuan he ta tho hian i lut le anga na china lu na khain le riam o han lut thale chin re reng o ni a na china lu na khai hi kan ti off lenga and tin nge iluang te chuan he mi akil window hi i right click anga this management ti hen i lut leng i lo ngak lokanga ole tuna chuan hei 400 ani hei po hi ithen le du ni chun 400 thi la li ani ti ani chuan shing ti hi ni me ni shing volume ti ni ole i delete du don chun i delete le mai don ani ole a delete dan chu nakina kan khalang ka ti khamo okay shing volume itinga i shing lenga tuna hen kan tile mai menga tuna hi CDrive ila lena wa in CDrive zo khi right click a ole right click to ni right click a ka shing le thai ni ka shing le do ne ole ka shrink lenga ole ta hen hei string thei zat omani 500 GB chuang mo ila thlen the ti ni amar Tuntum chu anoi ni kan thenang e o kan hriat thiam theina nakina ka release le ka delete le vek don wangin okay noi ni ka then don ni pa som za sang sing noi ni ka then nuwa hian 300 GB CDrive ala bang don ni ole shrink kan metanga Tuntum chun angeron pek se nang ole 195 aron changta ni 200 ni si khan nga tinge 195 a chanti chun ka soi tuangin achi china kal lo ka ti khamo ole hetan entaila za som ko le panga hi imumi alawang my computer alu ta la hai nga tinge ti chun na china ka soyang che khan ommun ila pelaw unlocated teni himo adum hi chuan imu thei don lo ani ole hei i right click lenga chun new simple volume ti met lenga chuan next image le topang chun hetan eng mai khoi ngai lo next image lenga tuna chuan man to vai nei a serial in ron pe che ab chu mang du lawang ka ti kha ab chu kan mangai lo ka ti khamo c tangai tan wangin ole ngatinge man to wangin f ron pe che mo f hmang le ta le g ron pe deng che diesel khan ni hard drive om dan chu mo ole tuna chun f ka mang don ta ni nachina kha chuan next image tanga nachina kha chun volume kha anua aming kan thak le ni Tuntum chu ama hian thak nga lang dai reki noi thia tanga ray 2 kan ting o ray sanga ni chun sanga 2 te poida thai mo ray 1 kan ting okay ray 1 in kadanga next image tanga finish image le mayang hei ta naron pop up le ta imang thei to ani located to mo hei poi hei apol vector ni chuan a hrisel ani a hrisela ole khata khan window enanga hei ta hian om ta ni ray 1 ray 2 tikhan om ta ni ole tikhan in hria thiam dan tur chu hemi asen hi ka hard drive vi lu chop hard drive khanani chuan CDrive oma CDrive oma F-drive oma ni drive pali imu amaro chu he drive pali a hian khoiming e drive pakhat E le F le C chau hi itilianin it isorte in CDrive ai belbom the ni ray 1 ray 2 hi CDrive tilian don tala I delete nga avai hen iwa tilian the ni ta hen iwa belbom vek the ni CDrive mi hi kati ray 1 le ray mi hi CDrive avai in ida vek nga pakhata chang the ni ma se hei tihlen tumringo tola backup 4 TB kati hi hn tikong zong main hetami hi itilian thei velo
achan chu hard drive hanani ka vi lu chop hard drive or PC hemi desktop ang chia chuan hard drive pani an lo wa ti na chu ta zona tlang puin hard drive pani wa lo ninga CDrive ka som nga GB ni ta sela a backup an da zo ka hard drive pakhat zo ka kha 500 pawh ni sela empty kong zong ma in 500 ami khatlem te hetan ida itilian thailo CDrive ka hard drive ran ani wang khan chu tiang che chuan e 500 ami kha 50 GB ami chu ibel bom thailo hard drive pakhat ami chu ibel bom thai chu tiang che chu hetan entala ray 1 hi CDrive in ida avek thai ani achan chu ama drive khatami kati chop mai ani ma se hemi backup for hi chu hard drive ran lok ani wangin itite thai ama hi mo itite thai ama se itilian thai lo ni chu achan chu ama te hard drive ani wangin 29 he hard drive hi tite don taila 200 GB kala tite thai ani ati te dan a procedure chu ati dan chuin angvek hai tu ni backup kawwalu chop khani ya hi right click nga string volume ti me adon ni string chuan aron tele me don ni amar chu kha chu kan ti tum ani lo ni ole tu den CDrive tihlen ka du ti ta hei hi ilo tilian thailo ani chuan hard drive pani mang ti na CDrive ka hard drive pakhat adang kha hard drive dang ti na ni ole tu na chuan hard drive dang ni lo ta sela CDrive tihlen du ta la hai ray 1 hi CDrive ta nenai anga wangin entingei vati le nang ti chuan heta bok khani valu tanga ray 1 hi idu lo ne chon oge te khin na ray 1 kha ilanga delete mayang delete volume tiang mo heta hian enga tinge tan extend tum taringot ta la ta ne extend a pek lo chei moem hetan adum pakhat khata om lo chuan ama hard drive po ni sela e extend thai mi alo ni chu he extend don ta la CDrive he extend na pe lo che tihtet na chaw pe che ngati nge ti chut extend turin mun an nei ve vek to mun nei lawa isiam photangai ni chu mun nei lawa unlocated aron dumang khata chi khan CDrive kha itilian thai ti na tuna chuan khai I right click anga extend tur mo tilian ti chu extend ne me ta extend na mun he a click thai mi alo hi ole ani chuan hei hi ray hi ka delete don ani I right click anga delete volume mi tiang mo delete volume okay chuan eng file po dala I delete vai ani chuan avain above vekang kahil sang che iti len du na kha ti to meng chu itilian thai to lo ni chu I delete don chuan I delete na mi kha above vek don mo I file lai jong kha okay ka delete mo yes ka tinga yes mo ka met sole ole hey ray 1 kha ta lo ni adum to ni adum to no chon tapon ental hai imu to lo ni chu ray 1 khamo ole khata che khan hai CDrive ani delete thai ani chuan I computer ka hard drive chu ngatinge pani le pat hard drive exam ka man chu entinge ka hriat thai angi ti mai thai I hriat thai dan tur om chun chu heta tang thau hian ni heta hian I right click ang ka ti kha this management hi me chuan he thil hi ron langa mo he thil hi ron lang to mai ni aron langa hetami tlar zong hi chu pathum pali po lo tlar se hard drive pakhat ani hetami zong hi hard drive pakhat chun hard drive pakhat dang vid lut le taila pen drive mo han vid lut le taila ta han pakhat aron lang leang mo in hria thiam the nan ting kan ting hei hi hetami zong hi ka met len hei hard drive pakhat chung mi ni hei hi hard drive pakhat le ani hetan hard drive pakhat om le ta san hard drive pakhat aro in show le do ani anoi hian pen drive po vid lut ta la pen drive pakhat aro in show le mai do ani tekhin na pen drive ka balanga kan vid lut chinang pen drive pakhat kala hei tu na hen mun ni chau om ta ni mun ni chau ma pen drive hi kan vid lut chinang khala en ru pen drive ka vid lut che hei aron lang che ni hei tu ni pen drive ka vi lu kha ni pen drive ka vid lut chuan ta pen drive pakhat vid lut le ta pakhat aron lang leng ani chuan heta khan CDrive kha engzan nge lian nge ti khai thai ani chu tuna CDrive som nga GB chau lo ni ta se hetami hi vatilian thai hetami wala thai lo hetami poi wala thai lo ama chunga mi chau zeli ila thai ani ole tuna tak chon na china kha chona thai lo ta ni thai ka right click hai extend ron pek hi ngatinge extend thai to ti chuan tuna adum hi om to unlocated pakhat om to wang khan khatami kha extend volume metanga a extend thai za chu ama chon ron extend mai don ni next metanga finish metanga
แต่ขัน CDrive การเรียนตัวให้500 GB 553 GB อารอนจังตัวตานี่ที่ขันอินฟเทียมโอจนให้พอฮีอีดูแล้ววันนี้จวนอีที่เตะเละเทนี่จูให้พอฮีอีดูจวนให้attention ให้ตัวน่ะจน shrink volume ให้ตั้งมีค่ะอีที่เตะเละเทอีดูจวนโมให้ตั้งฟัลแล้วจุตัวปนี่เสเตะขินนานะฟัลกันทุนชินงะเรย์อีอะเห็นโมโอ้เลยให้ตัวนั้นเรย์อีเห็นฟัลกับทุนชินโดนี่เตะขินนานะคอยมี all the วังติจวนให้กันทุนชินงะโอ้ก็กบเพียงะจวนเรย์อีเห็นกับทุนโดนี่ฟัลแล้วซานี่ฟ้า attention zone นั่นแต่ใครรู้เนี่ยก็ฟ้าแล้วซาบ่วงเอ็มเต็นติตามโมบ่วงเอบ่ลูกกันเอ็นชินโดนี่โอ้ให้เอ็นเราโอ้มาเสอัฐดานเบอร์จูhard drive กันที่สีสวยโดนี่จน backup ประคันเนี่ยทราโมให้มี backup ช่วงให้ด่าซาเวกุละอาเราปัลทิลทัวอินเราเมสวละอาเราเบาปัลตะขันให้ฟัลเตอัฐนไปจุกันไหนเลยไทยตัวเราเตอมิโมเอาอีลุตุกะฟัลจุกินกันเทนชินโดนี่ตัวนี้ฟัลก็ copy ลุดเมกะเรย์ช่วงอาคาร3 to 4 GB เวลก็ copy ลุดเมกะนี่หากันเอ็นลางโดนนี่กันวายินกันนั่นลางโดนเรย์เฮียนจะทุ่มเละสมกัวปะกัวอันไหนอะเฮฮาร์ดไดรฟ์โมเฮฮาร์ดไดรฟ์เละเฮฮาร์ดไดรฟ์มุนขัดนี่ให้เฮียรันนี่อะให้เฮียรันนี่บอกอันนี้โอ้เล่ค่ะอาชูงาฟ้าลมตาเสกติเตะไทยเท่าเอ็มติค่ะโซน่าอมทีนั่นนี่อาชูงาฟ้าละอมโลโมอิติเตไทยต่อเราจวนลิมิตจินอันไหนนี่ให้มี CDrive มุนเทนขดาจนมุนเลียเจ้าเทนไทยor มุนทุ่มเจ้าเทนไทยนี่ CDrive ฟังตัว ED เทนจวนเทนตัวละมาเสเทนเทนพัลต่อแล้ววันนี้งั้นถึงไงจนมุนทุ่มเจ้าเทนพัลจนมุนทุ่มเจ้าเทนไทยนี่จูขมีข้าไทยต่อแล้วนี่จวนโปรแกรมนี่พัลต่อแล้วที่นั่นนี่ไหมมุนทุ่มบากขโมโอ้เลยตัวน่าเห็นเอาเอ็นชินตาอีละเรียเฮียนเอ็นชินตาthis PC โมให้เรย์ที่ตัวนั้นเองจัด GB เงี้ยโตมันจัดเอ็นชินังโอ้property สักกันรู้ตั้งuse ให้5 GB เวลมังตัวนี้จู5 GB ไฟล์ในตัวนี้จูโอ้เลยตัวนั้นเองจัดเงี้ยอีเทนเตติจวนจัดทุ่มเละสมกัวปังอีละเทนเตเทนี่จูโอ้เลยกับเทนโดนเจียนี่ให้ฟาลจุนกับเทนโดนฟาลบ่เงี้ยบ่เรากันเอ็นชินโดนี่มาเสียอาริสกี้อย่างแรงคบไม่ทีนะจางชวนเราบ่ปัลเทียไอเลียนเทนี่ว่าตุ้มไว้จนไทยเรามาเสียอเปจวงระวังเสียอีเทนไทยจัดเจ้าอะไรหลังเจ้าโอ้เลยเรย์ฮีกับเทนสมเลยโดนนี่ CDrive จุกับเทนดูตัวเราหันตาเต็งเรย์ฮีกับเทนโดนตากระไรคลิกเลยเจ้าตานี่ชวน shrink volume กับติเลยโดนนี่กับเทนเลยโดนนะกับเทนโดนเจ้านี่โอ้กับเทนไทยจัดจุมิรุนเปไม่ตัวนี่โซกับเทนไทยจัดจุ404768มาเสียให้48 GB 4831 ที่จู10นินพันแล้วจะจนฟ้าละช่วงจัดตันนี้ว่าอินฟ้าจัดเขาจู10พันแล้วจะเตะขึ้นหน้านะเฮียนเตะขึ้นหน้านะตัวนี้ฟ้าที่ให้4.66 GB จะตา200 GB แต่เราตาเส200 GB ขจูแต่เห็นเทนพัลโดนเราคริมแต่200 GB จูอามาเต็นเราอินห่วงซ้ำไม่ยังโอเลยกับเทนโดนตานี่ shrink กันไม่ตั้งอีกหากเดียวเล็กกังโอ้ให้ unlocated อะไรนี่เลยฮี unlocated อติโตนูฮิจวนเฮตาโปเฮียน extend เทีย volume ฮีให้มีสองเฮตาเห็นอีเบลบอมเทนี่อามาเนี่ยนะเจ้าเห็นอีเบลบอมเทนี่ฮีโอ้เลยให้ฮีมุนกับเปลโดนะ new simple volume กับเม็ดเลยจน next กับเม็ดตั้งเอ็งมาคุยง่ายเรา next จนมิงฮีจีรอนเปเจนี่จีรอนเปกฉันจนนักจินาคันไอ้ดีกับมันโตวังคันโมF บอกให้เรามันโตที่นวังคันให้ฮี F เคยอิละเลโดนอันนี้จุดอัฐยทเวอามาเราจะจุดที่ดูแล้วว่า G ให้นี่เป็นไม่โดนนี่ A B จุกันมังดูแล้วก็ดีค่ะ next มังมิงเฮียนโอเค R1 กันด่าเลยโอ้ R1 เสียไทยนาตัน R1 กับเป็นเลยอันนี้ R1 กับเป็นเลยเจ้าตาโอ้เลยให้ R1 หลังR1 จูไว้นับลูกับมังไทยโตตานี่กับมังไทยโตตาทุนให้ในฟาลค่ะให้เซนต์ทักไม่นี่เรียมีค่ะให้เราอมเวกเอ็งมาเบาโลนี่กับวิดีโอเอดิตสาตันกระดาโมเอ็งมาเราเบาโลเราอมเวกอันนี้จูโอ้เลยที่เขาจะเห็นเทียมไม่ยังจูฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอิสระเต็ดโดนเฮียนเบาขันเราวันนี้ช่วงฟาลอมจัดครับเทนเราพันเราไม่เจนี่โอ้เลยดูน่าเฮียน R1 ที่ดิกตะก็สจนเลียนี่ละที่ไม่เทียละเทนเละเทียนี่
hard drive hi ama system hi help a partition ne a recovery partition ne chon mun eng zangai then to ti chon mun khat mun ni mun thum mun li mun nga lo in then to ni chu windows rim khrim mi I upload hian mun thuma lo in then sa to mun khat mun ni mun thuma lo in then sa to wine mun ni bak then bil na pe to lo che ni ole kha zong kha en tin nge ka thenang ka then to sa ka falte bowong em en tin nge avain ka thenang ti te mai thaya amaro chwe mi zong zong hi I then som le du vek ani chuan I format thai I format to chon file zong zong direct in the bow vek heta tang pon I format thaya window my computer tang pon I format thaya ni hetan format me top tu ra ni format me po hiam I me tanga engma me dang lamangai lo start I me topanga chuan okay I me tang heta tang pon I format thaya ani lo vek pon he mi tang po hian this management tang khan I format thaya ni format file ti nga okay me tanga in format me do ni yes me tang file zong zong bawang ti khamiron muwa formatting in ti mo azo vela chuan ama ten na ron zong meng okay yes me leng ti khan re hi aruak le ta a my computer a po khan du le ta ila hai aron ruak to ta ni ole tun chu CDrive ati len theim ti len thei khwemi nge ti len thei re mi ti len thei R1 ati len thei sia backup 4TB ti len thei lo for backup 4TB hi CDrive ti len nan man thei lo Chris 12A hi CDrive ti len nan man thei lo ani amma erawh chu enta ula heta ama lai mi zong zong hi chu I then te vek thei ni then som thein I bel bom le thei ani chu tiang chi chu heta mi po hi ka then theya ka then to nu ka ta vek hian ka tilian le theya heta mi po ka then theya heta vek hian ka tilian le thei ani achan chu this ran theu ani heta mi heta labang ka heta ada thei lowa heta this one mi this one ka tilian turin this two mi hi man thei lo ani a drive hi a hana wangin ti kha chon in hriat thiam ka be sei ole tuna chon anei tu pa na adu ang chi in kan then don ani ole heng zong zong hi anei tu pa du ang ni lo wan ka delete don ani ka then to sa mo CDrive ka bel bom don wangin unlocated ta chang ta a chu tiang chi chon hei poi ka du lawa ka delete don ani ka delete dona chuan unlocated ta changa 400GB ron chang ta ni chuan CDrive a hena va in ka bel bom le vek do ni extend ka metanga 400GB hetami hi heta in bel bom do ni ole extend ka met do ni extend ka meta next vek he chu engma boi to rom lo finish metanga CDrive pakhata chang ta ni ole ani tan chon CDrive 200GB vel che adu awangin or 150GB poniang chu file anga vak lo wangin ole kan metanga shrink volume ka tinga ka shrink te do na ni ka shrink te do na tuna hian heta hian 200GB bang tunin kan tiang o ole engza nge kan tiang ti chu heta calculator hi kan la chuak le nga calculator hi kan la chuak le nga ka soi to ang khan 900GB 950 ane wangin 800 kan thenang o zariat GB ka la chuak lok do na ni okay 800GB into kasoi to in sangkhata ti pun turin na mara chu 1024 vel ka hmang ka ti khamo ole hemi za thian kada don in noi riat mo anila 819200 mo 19200 mo ole chitia che chon zale somnga GB chuang ala nei don ni CDrive kan CDrive chu video ten khoi lian view ten ni lo chon alien wa kangai lo mo ani chu video te khoi don lo wang video le file le khoi don lo wa ina man mei tur ani wang khan chon 800GB hi unlocated tia ka soi tong khan hei hi in hriat fiat theina ta na hatiang drive of ron da tel kania mo hai backup for te hi ama se tu ni chu uluk taka ka then sak du wangin c zo e into ta da ka du wangin hei hi ka phoi lo chuan hei d om towa f om towa g dei min pe do ni heta hian hei ka phoi phot lo chuan mo ole hei ka phoi anga athat dan ber chu safely remove hi tha heta hian eject itianga chuan eject thei towa pakhat hi eject le do na ni eject leng ole apan hin ka phoi che ta
โอเลapan hin ka phoi to ka pen drive fe le ka hard drive kha hetan kan da nge chon he achung hi enta la pakhat maum to lo this 0 che aron bang to ta ni ole ta khan popper takin ka then popper tak kan te sap tong hi min lo hre thiam mula atong na mun ka no wangin thiam lo ma ila tlem te te hiron lang ve le thina hai hi mumal tak ka then ka duwa si zoa di ka duwa wangin mo chumia chuan hei hi ka then don ta na chin kha chun di min pe du lo ton chu di min pe don ni new simple volume ka lu ta volume hi ka then don ta ila next lenga hei di ron pe to mai che ni na chin kha chun di min pek lo chan chu hei hi di mi nga lo pu to ngating e g min then tir dei le pek ti chuan hei hi f ming lo pu to ni ma se c zawh d c drive mo a b chu kan mang du lo ka ti kha chuan hei hi d drive a chang don ta next ka ti nga hei hi a ming in mo ray ka ti nga b a c k back up mo ray back up hei du huna atlak le thei ka ti kha next finish kan met che ta okay aron pop up che ta heti khan hei kan close to nge kha chu in refia to ka hria da wangin chon hai ani ta ni hami ray back up hi tuna ming hi lo du lo ni chun isiam le the ni hai ta hen rename mi ti le mayang rename mi ti nga ta hi ming du kha ta hen ming du khai tap mai do ni I type zo to nuwa helaya mi ami on na lai mi hi I right click nga chon yes okay me tanga na china ka soi to khamo attendance chu ka khil to chau kha ole khati zong ka hard drive ngatinge CDrive hi kati len thailo ti te om khamo ala all hard drive all kala nei te box yang tinge CDrive ka vati len thailo chan ti vel kha e in hria theina tan karon ti jok ani kha chon CDrive re hi tu na po hian 10 ringot CDrive ti lian ringot don ma ila hai tu na hen hai tihlen tur hi back in ai tro tihlen tur hi 799 GB nei si hian CDrive tihlen tumla tihlen thailo na chance tam tak in ai ni a chan chu heta lu le taila hai window hi right click nga this management kaluta tuna hian CDrive tihlen tum taringot tala 800 GB tihlen tur nei sin nga tinge tihlen thei mi alo hai extend thei mi alo hard drive pakhatami ni sin ma se ka soi tawangin tihlen du zat khatan then te photang ta hian shrink volume nga heta all za thum kha CDrive tihlen ni du ni jon 300 volume kha unlocated ai siam phota shrink photanga 300 GB 200 GB mo kha ida phot don ni hetami kha shrink nga tunan te khina na CDrive ai tihlen du za che khatan shrink chuakang zani GB ani chuan zani GB lo tihlen du ta la noi ni le sang ni le zali veli da nga chuan unlocated in tainaron black ang a black che kha ta hian extend volume alo pe thei che ni khati khana omve ani lo vek mon achang chun chutian ni loin hei top hi ti ru top angai achang chun china ka trya a thai lawang che khan tro hi han shrink te che tala zani unlocated om sin kha zani kha heta hian CDrive hian achang chun ava extend thai mi alo heta angai book hian extend angai thina ni chu khatiang case ni kha chun heta mi zong ray back up mi zong ilak chu vek angai ila chuwa vek angai ilak chu vek to nuwa ilak cho to vek no hi ida all to nu hi idili tanga aduma chang chiang no aduma chang zo chi CDrive hin ava in bel bomang CDrive hin extend zo to nuwa extend to zo to nuwa chi ka soya nia thiam tan chun hre zung the in do hre lo ta kin tuna hian hei hi CDrive itilian du ta hen file hi 800 GB om ta ma se 200 GB veli lo manga da teng ma se om si khan hei extend thailo itilian thailo wa tun han kan lu tanga shrink volume kan ti chinanga ole hamizati then the tia zanni GB vel CDrive da bel du ta la te khinna na pa som za sang sing noi mo okay noi ka then ta ka then to nuwa hen unlocated in tani he unlocated hi CDrive na chang sun dalu phalani hei extend til ape mi alo che hetianga extend thei mi chuang lawani chon ma se he pa ta ni wang he pa hian extend the ni hey extend volume hi hemi zong he ta ni 10 idalu le thei het bi case ni bi ka chuan ti thei dan kong chun chu avaya idili tangai hemi chop hian idili tangai he chop hian dili ta la te khinna na mo hi ka then sai ka dili tang mo ole ka dili che ta hai direct in 800 ta chang ta heta che hian extend mai do ni engzan nge extend du kha
azo tang che 800 GB extend thaya ma se e extend du za to total volume size in nati mo hey ma se maximum available space in MB atia e extend du za khatani ziak do ni mo select amount mo tunan zani lo extend du ta la pa som za sang sing noi mo noi e extend do CDrive hem za chen extend ang all and all next CDrive hi ein extend ani zani ma se abang hi zaruk le pali le tivel la bang ta ni heta che hian new volume manga CDrive akati e c zawh e then le mai do ni ti khan ati thei ani ole ha kan ti tum ani lo wangin tuna hian hei hi ka extend vek anga content thale ange kai ka then thale CDrive fa chang to a tu ni anai tu pa duangin avoid ni na tan kan ti thale nga in hriat thiam lo ka lo wang ani hei ka string volume anga chuan heta hian engzang ka thlanang ti chuan zasari le somngai thenang o zasari le somnga in ka then ta a apoilo jen hriat thei nan 1024 khar lo pon kan tinga sang khat poi du le iti thei ka ti khamo ma se tle min zasari le somnga ai na tlem fe don ti nani tu ni 24 mang to lo in 25 kan mang chinang e o sang khat MB 1 GB a sang khat ni le 1 GB a sang khat le somni pang omin ka pon ti don ni ole 750 mo 8750 okay ka then to nuwa zani GB de thola bang do ni okay ka string volume ka meta ole hey unlocated ni ta ni unlocated kha new simple volume ithenanga chuan next image anga next chuan d nyang mo ka ti kha chuan next image lenga volume minga hian direct in pengal mayang ray back back le chuan next ka metanga finish ole ti khan ithen ta ni kan soilo ka haiten entala hai tuna hian ray backup hi zasari le somnga anei ta ni alo dik chi ni he kalo test ngai mi alawa zasari le somnga bi ka ni karinga mo nge ka helawa zasari somnga chi then ka tuma zasari le somnga chi chuak tuin 1025 sang khat le somni panga ka manga zasari le somnga chi achuak thai ni chu achuak tha khop mai 1024 kalau mang changcha kalau mang charchara o tikhan computer tharin lei huna he a hard drive then som man hi athena phai chuan ei ma ngei na ka hriat mo peter pakhatoron kala google chrome hi mo hai google chrome kan te na kina khana install na karan mu don chewa google chrome chu ka install du e atia peter pakhatoron kala ka nei lawa ka mamu atia best buy ani google chrome install du chon darkar ni min kha sakal ko la som thum panga ni mai anti chu le atawasin google chrome mai tan pon helawan ni chuan lo cha strap thi na ni khami cha step kha in avoid theinan mo in lo tlan san theina tanin mo tunte po hi hard drive then som man ringot po hi vakal ta le computer i laptop nen khan vakal ta le tro i lei lai kha chuan i rekhoi thei ani chuan hard drive hi 500 GB lo lei ta la 500 thi tam le tuka 300 GB min then som sak thei chuan ti la ilei ma khan deal an pe zung thei che ni chu ilei ma chu min ti sak thei chu min ti sak thei chon kan leyang ti la o kan lo tiang an te mar chu ilei to nuwa i laptop ne hen vakal chin ta la mo i laptop ne hen vakal chin ta la hard drive hi ka then som duwa wati ta la asom nga ten lo an lo char sang chakha hard drive then chu i thiam to ni an char zak tur chakha i lo save ta a pathian ta na mo re thai dan puina ta na mo kalau ti ve thin ang i mang thai ta ni ole khati zong kha computer thara imamo iti tur chu ni amar jo khwe tange apps kala kang khwe mi nge save box si antinge google chrome te mozilla te antinge khwe mi nge application kha tap kher lo ka zonang mo izon na tur mun karan hilang che ole tuna khan kha chu kan zo fel to ta hei kan kharvek photang etro ka kharvek phota tuna hian azon na mun tur han zong ni ka connect to password na chin khan in hriat lo chung ka chut lu to wangin password nen ka connect to ta ni ole password nen ka connect to ta khwe mi nge in la kang mo internet kher khera in lu du chu in du chuan hami ama chomsa internet atang po hian in ti thai ani Microsoft Edge atang po hin in lut thai ani he tang hen lut chin ta ula enge in type masak berang ti chuan enge ron langang ti chuan ta hian ni9.com kasoi to thin mo computer Siam Dan reset dan computer apps Lak Dan tihten karon soi to thin ani kata khan ni
ninai.com ninai.com a hin enter im het mai nga hei ninai.com mi zong hi a save vek ani awa hian a save vek hei heng zong i la thei ani he ninai.com a hin eng om ti chon hei scroll down nga iten iti chuka nga mo iti chuka nga zoom application te oma chrome te mo google chrome te i-click nga chon a firefox te om ta a chon hei ai wenzip mo hei wenzip te poi sa le ngai thin kha le ngai loin inei do ni na chin han hei kala to a hei wenzip po la to ma la kan click her nga chuan idu ila thei chon VLC player hin mamo ngai thin buka hei audio khoina ani a tha antivirus thengin hei om vek ani heta hen engkim iwala thei ani chu mar chomi antivirus chu a update turin a lei turin ati thinang chenga kum khan nuwa chuan heta om zong hi ti hiani le thei ani hei Dropbox te po ni se om vek ani chuan hei Skype te po oma heta mi ilak zong hi engtin nge ilak ta kang install lang ti chuan hei zoom te po amamo tan chon Skype te po mo chu hetan kakal chuanga team viewer poi kan da tel sakange heta chon PDF reader hi chu a chom tlang pui to hami window 10 hi chon kala tel lawanga ilak tel du zong kha ti hian i click mai don ani ole hei zo hi kala dona hei anoi hi entala hei scroll down chon hei get ni night ti hi mo get ni night ti even make her ngai he windows 7 8 windows 10 a support ani ti nzia hi mo windows 11 po support mai thei ke chung ka chiang chi ala windows 11 kalam han lo wangin mo ole get your ni night mo ilang ole ni night chu ron install sakta chen he aron hata na zo ta open file di don nge open du chuan direct in heta hen show in folder po ti thai mo ani lo pon direct in ma hi click anga click chuan aron install ngal mayang yes im hetanga ilong hak charang hai install firefox a install zo chon ta hian hetan cancel ti namun an close ti lo omanga close ti lo om hun i close chuan alo om sa vek a install vek to ti na ni i click zong khamo han ngak lokong o tuna hen eng nge ilak ti chuan hei ta na ron pia chei this installer include ati hi tu na mina install make installation ati make include Audacity, Google Chrome, Mozilla, TeamViewer, VLC Player, chuan WinRAR mo hami zip file hon na hemi zong hi aron install don ti na ani teni long hak charang tun hi TeamViewer install make ani okay finish ate enanga hi okay vek ani hi mo up to date entia avai hina zo to hei close ron lang che i close to nuwa chuan i off ngai pon aron om tur meng hei heng zong hi ole hemi pon om hi nok sak iti ani chuan idu chuan mundanga ison thei ani engting ei sonang ti chuan ama hi hatini select anga i right click anga i potanga hetan i drag in mayang i drag anga hetan om to ni hei nidanga chun ta hen i click to mai don ani chu hei imamo to lo wangin i delete mai don ani chu tiang chu firefox pota desktop khara hei ni vakal pe lo ni chuan i right click anga mo mouse ni chun mouse ni right click to pang hatin i drag lu tang tan i da lu tanga ta hen firefox om le mai ta hei chu imamo to lo wangin i pai thei ani chu tiang bok chun google chrome poni se i click anga click chung khan he ta hen noi i da lenga chuan i da to noi imamo to lo awangin he ta hen i pai lenga hei po hi imamo lo hetan om to sa wang hian mo heta om to sa zong hi chu imamo lo honia chun VLC player po hi heta hen du chun i drag in thei ani i drag in du lo pon har sa zongai ti du pon i right click anga hei pin to start te om hi mo ta hen ida chop the ni or hei tu na hen ta hen la da lo tai la ro ta lo la da lo tai la hei hi pin to task bar ti hin om don ni tung kha ka remove chi ta har zonga tia drag lu hi du lo ni chuan har zongin i right click anga hei pin to taskbar ti chuan hei ta na lo om me ni chon he mi chu hen om tir kher i du le ani chuan kha ama hi i metanga chuan pin to start ti nga start chunga khan tin lo om me ni ole khati zong kha computer thar kan leya kan mamu ang te ni hei ein organize lo noi mai ta i refresh do ni i refresh anga ron organize le maya ani lo pon ta hen short tun hen
view iti nga view a hian tun auto arrange icon iti chuan aron arrange do ni kha aron arrange tap ama ten he fel fai den omta da kian a thei do lo ni hei da kian a thei lo ni ma se khami kha da kian ma ni ten a then hei mi team viewer te he ta de ten sir ki la ten da du ta ang ni ta la he ta hen view i metanga arrange icons ti hi i metanga ten du na munai son thei do ni ole tikhani ami hi hai upalam to hena te de ulek mai a display hian ti ni chuan hela tang bok hian i du tanga medium ania large ai thang hai large lian pui pui a chang thei ani amaro chu medium hi tok thin boka aziak poi ti lian du ni chun hai screen itlanga display setting a te ni lu tanga he tang hen du awat te po itilian thei ani hemi aziak zong zong poi tatang hian tihlen vek thei ta chun pawh po hi tatang vek hian hei antiga ngai in slipang antiga ngai ti hi a thlan vek thei ani hei chu thiam khar angai ran lo ani ole khati zong kha window kan lei thara apps lak dan le window hard drive antin nge e kan thenang mo a CDrive chan tinge kan tihlen an nga tinge tihlen thei lo chan ti vel kha nia khami thleng kha computer thar ta na imamo chu ani amaro chu tuna hian thil dang pat kan tile don ta I computer hlui a khan hard drive kha a tekhin na na ate chi polo ni mai thei ka soi to ang khan hami SSD polo ni mai thei hatami kha transfer du chi chun enge i le yang ti chun na china karan soi to ang khan hard drive tini thai panga DOC ke dock ti chuan tuna tekhin na na he Amazon a te hian lo en chin don ta ila amazon.ca cái này hi Canada kan amazon.ca ka lut don ta ni o ta hian an tingai tha pang ti chuan hard drive hard drive iti nga hai dock station an ti hi mo hai metanga hai adang dang om to ni yen chun ri thei me nga hai heng ho hi ni lei tur chu hei ta phe chun somli paria somnga pathum man te phe chu hei memory stick dalu na thling na tel vek ani hei USB 3 a charge thei boka heta hani pani hei chu update version ani lawa hemi che hi nia tu ne ka ta hi chu tun ma ka le nia claimin a model ani am deu leka a model sang kha tha ve ni somli pa din lenga tu na I computer hlui hard drive mi solid state pu yani pon ti hian vualu to ni kha I han en chin don ang oni a he Amazon a po le vek thei ni ole tun chu hei kan phel don ta a ma se ma hian pawh request ve wangin pawh wo ve ngai ni hemi ve thung chu iti main pawh hi I connect phot angai ani pawh hi kan connect nge on ni a ole heta hen hai kan da kiang deuh hlekanga he tlemin kan sonanga chuan pawh hi ama hian ka connect lut do ni ka connect anga pawh chu connect ta ole hard drive chu aroin roll tan ta a ala mulo mai thei boka cho heta hian hei ain ziak ve ama hian mo hei this one this two hei this one this two nia nakin alak chu dan de kan enchin don nia chon hei USB 3.0 mo apol om hi apol om ni cha pol kher hi ngai ve thina chuti lo chana thuai ne thin lawa chuan kavit lu che ta ni tun hi kavit lu che ta ko heta hian karon endor ni computer chunga hian window e kameta okay hard drive chu ron muta ni ole hard drive ron mutar vek ta ni hei amuto ni hei Acer F90 hi khoi mi zok mi ni nga chuan pakhat zok a hian ngatinge mu lo pakhat zok hi la mu mi alo ni ala mu mi alo hi kan en china ngatinge mu lo chan hi ka zon le don chuan right click atang hian hetam amu thailo hi he screen a my this computer amu thailo hi chuta mu thailo ma se ta hian a chang chu mu thai vek thin ani this management a ka lu tanga hard drive pathum in show tu ni ole hard drive pathum in show tho hard drive pathum in show pakhata hian zakwale somthum pakhat GB ani chuan hard drive 2 zoka hen zakwale somthum pakhat mo ole apoi mo berzo chu Acer chung mi ni Acer chung mi hi fal poi mo tak nei ka nei atia a engber hi ni apoi mo nei po chu ka hrelawa ada comment chung mi te po hi ni ma na ma se property si kan check chinanga yan entlang ole zani le somruk pangala ya manga adik tak chun Windows 7 ania he hard drive chunga
install 10 GB bak ni tur lo kha 265 amhang ani awangin achunga hian khoilaya mo taka chuan fal poimo ada don ti chu chiang khop mai mo fal tu na hen tekhin hei backup mumal takin lo then ta se tu na mi anei tu pa hian ta hian kha i copy hlok mai do ani a copy top thai tu na ne ka copy do na copy mo ka copy do ni chuan ta hian rei chu hen copy kan tu nge o he a copy do ni chu hetina copy nga copy zo chuan a zo mai i computer hlui mi chuna in copy tel vek do na CDrive file thil da te poi to lo mai theya CDrive hi computer re chu i khoi ngun po le thiam do na tun te po kha hei hi ta hen hei acer chunga hian Windows 7 om ta he Windows 7 oma khoi lai ange ta hian hemi Windows 7 a hian dik taka soi chuan mi chunga hian hemi video te picture te document te om thina ni just in case a mo thil poi mo nei takin acer mi zong hi ta hian tu ni ka transfer lut do na ni ama ro chu file tam tak oma wangin hei a chair pot engzat file nge om ti kha chair pot a chair zo nuwa chau a transfer lut do na ni ata hian hei 200 chuang ani vain 200 chuang file mu vela che GB chuang file mu che aron transfer do ni tu 100 theng chau ala mu mo a pakha zo khi chu a delete top the ni hi along mang lo hrim wangin kan delete sak lok mai nge admin kan benge ray all drive ray old all drive drive hei pakhat ma lo mang lo ni hei hi ami alian zawh hi ni hei alian zawh hen pakhat ma la da lo wangin hei chau hi ko copy don ta ni chu tu ni copy turin kan sang bar me ka tekhin na heta ata alian zawh a point file tu na tekhin an tan lo nei tiu ta se metanga khang file zong kha I file poi mo ho ka CDrive mi po ni se ata heni copy lut me ray chu heni copy lut me do ni tu na ka tiang che hian mo ole ti khan hei an share me ka 200 chuang an share vela che a copy tanang mo ole a copy zo to nu a che chuan mi hard drive free kha I format the ni I format an lawani pon hei I nei to ni chun copy kher lo po khan ti khan hei backup ai mang thaya hei te vi lu piang khan hei heng zong hi mi pani I hard drive free khatani mu thai thawa ma se ta I copy tami I backup chung I computer chung I laptop thar chung a hian I copy du kher ani kha chunang ma thu ni o khati zong kha computer tharin leya in hard drive hlui mi khan tinge I copy ang vo copy tu turin dora somnga mo zamon lo lak ai chuan hemi adok hi ami hard drive have a dock station hi leita la somnga in nang matin tia hemi hi hlep ngal bok dona ka soi to ang khan voi thum ka soi na hial ni to ang I poisa ka video en awanga I save na zong kha thai ti ni chuan re thai tan pui nan ten mission tan ten te la pathian alo mo tang ole khati zong khani selar hriat fiel win ne ni chuan ron update zel ka tonga ma ro chu ngen du cheu ka ne ya hei ka thian te ho ti meng chu ka YouTube channel bi khi chu do soimi alo chon ka u naw te le ka thian te vek hin ne bidang chu me hriat lem lo in subscribe ka ve thung hi chu atlang pu hin ka me hriat te le ka u naw te vek deuh thon nia chon he active takin ka ron de ti thai hri lo min lo thiam fra mula a chan chu tu ni album gospel album ka siam me ka he gospel album he editing ka khoi boka video kan la boka mixing te ka ti boka audio lampang po ni sela khamini wang khan a YouTube thil bi ka ron update thai lawa ka soi tongin ka YouTube channel a hian ami lap song te po ni seleng long te pathian hla te mi tan an tang kai pui thai tur nakina chun hei fitness class te po khai kum som panga chuang pe ka ni a khang te kha an tin nge in soi dan kut le ban office kal tan le eng tin nge hemin na thin te taksa bung sang in soi dan te po kha karon ti chuak do ni nakina chon mo ka album ka zo chon album hi October thla hi na vai khor pum thei ka bai saya zor tur ani lawani zor tur ani lawa pathian ramate ni chon YouTube da he ka YouTube channel poi ka soi to angin 50% hi chu engzat po muila za asom nga hi chu re thei le mission atan le re thei tan puina atul tulaman turani 50% dang le hi chu ai in develop na tan hai kan thil kan camera te hai kan phone te poe chepal thaya khatiang le na tan mang tur kha kani chuan hei tu ma
min advertise tu hi ka nei lem lo pathian in ramati chuan ti mai la YouTube channel hami subscriber nga deuh te pawh hian min lo advertise sak ve tur ka ngai kha chu pathian thu ni sela ka album tan te min lo tong trai sak ve thin do net luang taka October tha he gospel album hi ka khor pum ngei thena tur tan khan min tong trai sak do ne chuan in la subscribe lo ni chuan min lo subscribe sak ula download da chong mai lo khan khong ai takin ka YouTube channel mi nge mi lo en sak ve ula chu ni no share do ni po khan min lo share sak ve do nia ka lo mo tang in vain pathian mal som choro se ka lo me